McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano, get it bow. So when you know, get my share. Hello, Ghana. This is Nana McBrown, and I'm bringing you McBrown's Kitchen. Just so if your mom said, Ediane per day. But I'm a high sense. Everyday prices for everyday people. And sana tasty Tom, the only tomato mix with vitamins and fiber. And sana delay mackerel and sardine. Ampadu penim. Sardine is so peche like that. You got me? Now me ba fridge mo we high sense fridge. Ya tete so say who kope bito. Aha ayefe. Eye diade eye awake mineral water. Awake purified water. Awake one for life. Ni nuamu nie royal red grape, royal cocktail, royal apple, royal orange wo ho, royal cola wo, royal honey so wo ho. Ni nyina no low sugar, less calories. Na me use your back na me trust say awake. To no mami because ba ko bia beto bia no. Ye yiso kakra e de ko cardio center. Na me be no ma wake yi. E no hwe me mini dress na say. It's nice. Is nice. A chic collection sano. Chic na mama ye chic sano. Na mitrinyu idea. Miame has miame wardrobe mo. Na me makeup dia ya Legina sano. Sana La Palm Royal Beach Hotel. Eso support McBrown's Kitchen. Na se ebe didi a titru mi crew no. So person ye duane ma hoho. So ye wedding engagement. Once a weekend do I want to pamper yourself. Konyonyo ho. Chichi. It's legon. Neko didi. As simple as that. Hwehwe no Instagram ube hu no. Mama mi ntwa me ho sesi amra me ba pe. And na there. You will see what I'm about to eat very soon. Mo me mra sesi a. Wo ma busia mo no. Obia pa de pa bebre. I'm home. Me dear. Adepe bia ye ma mebusia no me pe no bebre enu ti eba na aduane no ade a me use so tasty Tom and rich tomato mix enya aduane no de keke o enuane no bi ti say vitamins and fiber a yema nipadua no wo mu when you ne chi die bio na me hwehwe More jollof. Emra so say usube use and rich tasty Tom. Tomato mix of vitamins and fiber womu. Tasty Tom. Emediane yede. Eyema also. We are a people of choice and preference. Our choices determines the quality of our lives. Our preferences depends on vast reasons. Hisense has all the reasons. Hisense Inverter Fridge is very elegant. Efficient cooling system that keep your food fresher. Hisense means quality, long-lasting quality. Hisense AC is energy efficient. It's super chill and it does not make noise. Watch all your seasonal football matches on Hisense TV. Only Hisense gives you 5 years warranty. Hisense everyday prices for everyday people. Hisense, life reimagined. 351251. McBrown's Kitchen. Ediane per day. Ebusuafo me pachopi ene. Ediane no me ba beye no. From season 1 ebe pim 4th season ebi ma hada. Ene me ni sister. Aye nyina aye respect ne yebuno na nyame adom achede wona so na omo ye group McBrown's Kitchen masre omu say minim say da bi omu nam bomba mesre omu enamu mienko ne single say de be ya ye be hu omu ye ye no mbedi nkomo individually wati ase na enti no say DJ unye ready ma me amfa me ne nto oba professionally oba correct me or say omu group no mu tu omu say bebre na wa mama fimu menyamie asida ye wodi amiko ha dodo bebre na wa mama fimu
I said, Duncan within da. The bread. Oh, no, I'm about to hear. It's your funny, Jensha, your sister, your dear, your daughter, Cynthia of Daughters of Glorious Jesus. Yeah, me Atu. That's it. Me see. Na nyom no metu ne de. Ai, wo ya de. Key no me use bathroom key. Mo so sa mo de hall key na to ye nti na say. Me no. Kakra. Me pa chow McBrown's kitchen ya kwa. Oh, me jo so wo kitchen have papa. Nyami shira. Yeah. Nyami Very shira. nice kitchen. Na me pa chow before say be start we DJ mami bebre. Na afi we mu no Yakopon ye bebre ama me. Pa. Oh, well rabbit. Oh. Mama will show crash. I'll wait. Wow. Thank you. Let's go. Let's go. Bebre na wa mama fimu. Minyambe asida yahudia. Bebre na wa mama fimu. Dajo nyamie asida kaudinja. Bebre na wa mama fimu. Bebre na wa mama fimu. Dajo nyamie asida kaudinja. Bebre na wa mama fimu. Bebre na wa mama fimu. Dajo nyamie asida kaudinja. Bebre na wa mama fimu. Minyambe asida yahudia. Original voice name. Bebre na wa mama fimu. Dajo nyamie asida kaudinja. Bebre na wa mama fimu. Thank you, DJ. Yeah. The patch on my verse, no what? Samikaya dumnia doya. Why am I afimo? Mira yeswe. Me no sidio. Eya wo bambo pani wo reso painting nam. Meti sadia meti. Yeah. Because I no na mada. Me sorry na obatansa no kra me muye. Mamento. Anunti. Because my boy body no. Bona body sa. Nyame kan. Nyame. Hey, nana we are dear. Nana. Afi mu nyina de nyame ya maya no. So wantumi anana sepa dia na menim de opese nyame ya be brain wa ya maya. McBrown's kitchen ya just so aduane ped. Aduane ped down. Na de wo dia ba de bi mahada o. Sa. Da bi. Ebi mahada. Inti no ye bedi ka wo yensa. Na ye de aduane no ano. Ahehye so. Yeah. Pacho wi a oso die ni. Mate. That's pa. Ye be ye kwankwan abusafo. Momu ame na munye din na monhwe McBrown's kitchen kwa wie ye mame. Na ye be bobo ne ma de ye so ntino. Mame, ye mbobo so a. Yo, me da se bebre, me nua. Wa ho kwankwan no say ye de da sen. Ye no ne da sen mi swa no. Ye mo washdown. Na eho na misua se aduane. You come from Ashtown. You? Yes, Asante Newtown. Ose Kumasi na Ashtown, Bantama, Kofro, Swame, Asafo. Na kwada so abe kan. Abe kwada so, yes. We dem fa dey kan wo fi. Na say, you from Ashtown? Ashanti Newtown. Glory be to God. Amen. Yeah. And ye baba ye kwenkwen. Yes. Ebi so friend no chinkafa. Ne dini ye me no bi ye kwenkwen bi so ye chinkafa. So we say ye kan nyina so that obi te say wo kan kwenkwen ka say na kwenkwen ye wo chinkafa nso. Em say ye mu ni ye local brown rice. And na ye wo ye meat. Ye wo meat. Ye de be ye stew no. Okay. And na also obi how pe meat, obi how pe fish. Me say me pe fish. It's na ma wo de fish kan because omo ya yeah, the meat it was stew nim na fish and so on the open no now they aka ho na ye wo wele and so ho say usa kwada na bia untimi nto meat na say wato wele kahuro e bi also na ye de kase e ka ho minim say wo wi bi da oh yes gregro no ti no so now de bi aka ho e na ye wo
awawaye ampasa girl awawaye ena ye jane onions and obi enim tomatoes meko garlic ginger ena ye wo ye beans no wanu awie no me fan say wadishi waduane no ope beans kakra no wate kakra gari kakra na wo salad leaves no kakra no afa kakra na wo macaroni nso so but na de macaroni ne ye no na say ye de beye style bi wo ho ewo kwankwan ni mu ache say ebema na ye so delicious and they're so strong. Yes. Na niema mienu gwe, wo se me de no ate. Yes. Momone. Ene dawa. Sa niema mienu, ene na ma aduane no ye different. Ena nsesawa no. Yes, nsesawa no na no. Trinity. Yeah. If you don't put the Trinity in the kwenkwen, is that one to a kwenkwen? Yes, enye kwenkwen. Yeah. Enti bia ye wo me no. Na bandafo bi wo ho na obi omka ne bana but ye bandafo na wo mo ye bi enti mi so ne nyina na eben ye fie very close to ye fie enti me ya na makoje enti ho e na misua ye de nkuto nkuto wo chi nkuto ne so na wo de wo hwentia ene pepper na wo de ache so na je say eyi senti ne nyina frimo na je say wo de aye wo siu kama na nche ne be su ene ye using nkuto ene ye be use olive oil yem fa aduane no ano hyehyɛ so Inti no ye be di kan start into be where dey say second batch second batch salad no ene ye nyina na ye be ye because me ye ne nyina na chese me so na dey open so blend bia fama me na chese wa blend dia mama sa we ne bia me pa mu mienu ye papa we ne two okay ana ye betimi a blend ye be blend inti me pese wani da ho na wo hwe ma me pa me twa me jelly ye de best statist stew ye de best statist stew so kakra sense de ye mpacho ye soja no straight okay masoja na wie masoja na international say ye be ye stew na ano no ye be ye stew na kasa no ye be ye stew kwenkwen eye chinkafa eye aduane a ye ta di na bonten ye ntanye wo fi kumasi na ye ta nya bi nti me ko kumasi a me aduane ye mo me pe mo pa okay enu nti me a me sua ye enkra ha de menten wo untan hia kwenkwen me sure say mato bi kura wa kra enkran da wow tembia me ko kumasi a na meto ye wonuane bi o kumasi pa mo ni anwa sei wo betumi ehyi una ma shan ho sa na wo be hia mo to ti woni na de ye be di kan ye ne say ye nam ye season ho ye de ye nchene kakra bi okay ye de ye nchene kakra bi ye de nchene kakra bi season ho nam no say de ye twa no nketenkete sa de be ya kra nti ye be di kan ache nam okay meat no ye che nti no ye de olive oil no na e be ye the olive oil no ye be okay ya no na ye de e ba be ko ya ye sure say ayeshi ti wo de nchine kakra bi egu ho no na che say o che na wo chi ne say a eye kama papa abusafo mama ni na ho na mo hwe aduane ma try je na awie enti the next year ye no we no I will say ye bubu you know nsesawa no ama nsesawa ye bebubu okay ne kase no de wutimiwe panyi timiwe but e bia na wo ma akole bi no wayi nkase ni nyina na hodin ye wo mu kura ne ma mepe na ye mfa ye kosua yinsi so na ma me we de wa bo ashtown apa wayi ami nko bie ho kakra Ashtown ye wo on the one na go school me go school me start say was St. Anne's Anglican school what they call Menchia Palace and na de be me free call me call practice school West School near for West School Kumasi West School oh okay and na me wie JHS wo ho ti me wie JHS no na me so na me ni je se me ye secretary okay pa na ye te se adwuma bi a me ni je ho papa wow woni ye nyina ye raba for it I'm not shocked that was professor secretary ti na be se me ye secretary ti ni me wie JHS no
ewo Wesco no those time no na me ko wie wo Garden City Commercial College yo Gadeko the great Gadeko pacho for the great in ka ho the great Gadeko na me try short no if I say me yeah me O level exams ewo Garden City Commercial College wow and I feel nti ho no wanya secretary nya secretary say die nya me pen wo ye nana on say ye mogatoa eda ye na yem no na awurade nim ye yes esan say me kan aha say die nyankopon obo obi a wode achede bi wura ne mu okay yes na say wanya the right place to be environment one hwe ya achede anyame de adua wo mu nana wo nhunu na I thank God for one person nyame nam ne so do I started me fancy Jesus no na ye ko Sunday school e wo Kunadu Adom school ye teacher na ye friend Kebechi yeah e bi abesi Mr. Bechi wuti ase a and we be ma shout out say nye easy oba ye fie be Kenya mesem ti oba sa na wa be frefre na wa sre ye maame mo ye parent ye fie na ye te family house do na me maame ye adwumtuni ye enumre didi wie na se ye yi a so we be pia ko nante de ono mo be hwede mu sesi a na otsonyum na ye nsu ye atubi asha so de wa anya ne sa de a wo ba na wo be yira ni se sa no na nyame na me maame so eye ya teacher bechi no obo aye ma ye kohia another brother nso ne ye fe no akosa nti wono nso boae no de ye kwa Assemblies of God nti hono no ye ko start ye ne ma ya na nyame adaroma ye di copy san ka say ya ye be ko start ya na on say daughters mo ya miensa mo nyina mo ma me ba ko ana me pa cho me ni Edna so on say me sister Edna ono na medi nachi nti ye fi ma me ba ko papa ba ko nti Sunday school ya making no me ne na neko okay any other girls na omo ye fie ho nana me hwe me yi me ko hwe me nam no kra na afi ko ne be sa ba ho ewi aso obi a wa ahase oh yeah ye nam na ekosen chi kama pa the next step ye dey okay the next step we betimi easy ye bubu ye tuna be bubu no ye me say kama ti afro tuna ni mo wi ka gro se be no ana e do don so be ko ye be no ye ki yi kusuana na ka ono so ya no ahon kakra oh okay yeah enti aja teacher be che ani akosa nti na che se ho no na ye kopie santase ye Resurrection Power and Living Bread Ministries International yes the late Francis Amwako wenya ne baby kom se nche bi akra na ye celebrating the 70 years senka otiase a wenya enfie eduoson I quite remember say the bra na ye ko santase no na drums manage ho pa enti bra kosa ohu ya no na je say drums no na ma start ya na me interest into board drums kakra oh okay enti ohu ya na o kire me bi kan ho nana se na nyame pese wo use sa ade no de ye de twe akra ode etwe akra emerade yes enti se me pon school awia sa time na me sa na me obe se 12 years na so fo anwako na o program bi a wo ye so ni playing grounds se wonim kuma se kakra na mama makọ board drums no the board drums na sa time akọ ketekete just a tiny girl ko fu hu na se o ma be twa ho ahia yeah o mo se akọ ketewa be na se twinipa na twinipa enti ye be hu na se park no so ho aye ma to nipa na se we preachy na odnya twina kra nipa do mo ho amewade wow nti bra ye be wie school no Garden City no na ye hu say no achede no ye papa the Archbishop Akosi Asabibi akọ yes ono na ye associate pastor edema osofo the late Francis Amwako enti ono na hu say no achede no e was say yetimi yes mama mo ho kwan you almost said that by a parent who no mbedi nkomo nti ye ne the Archbishop Akosi Asabibi akọ ye ne net na ye and sakrans na ye school satam na ye woni Edna na me ne Edna na sister Monica account sister Monica ye ko hia no santase e bra ye susa na ye ko ye no yo enti mun nante panfie be sei me fan say ye ne sister Monica nante ye me fan say ye hu no santase de me fan say be 35 years hey be 35 abasa ye na say
Mo start enyom to pese me keka ne ma bi bom na. We say uhu me age ana. Me age dey me dey nyame aye me nti no. Me feel shy say me ka me age. Na nkopon adaroma me 45 years. Whoa! Yeah, nyame adom. E ya adom because me ka me age a ene dey nyame aye ya na nkofo 45 years. 45 years. Me na me sha e wo me sisters no. Yeah. Me na me sha. Monica nyi chen. Sister Monica na Edna so chen. Yeah. Na say Daughters of Glorious Jesus. Aye. You can't ye boom kra no. You can't ye boom no. Me I was like 15. You can't ye me until next year you celebrate your 30 years as daughters. Eh na mo hu ma samonda. Ma me ansat me anante bro. E ko 30 years. And they be a den yankopon ase e wo nkofo aye fa wo mo nsem because that time no na maba wa bebre wo ho but the way na ye do awurade chese time bia no we hu nyame fie no so no nkwadai nyame de bibia hye omomo enu nti no e wo se yetimi e ka won bom as maba wa nti na wo se wo se the daughters of glorious ti Yesu Kristo nimonyamfo no ne maba wa ne mama. Na say me ya kase madam for him says hey Daughters of Glorious Jesus. Inti year ben pa na mo de mo first single bar out. Yes, first album na ba 1998. Hey, 1990. 28 years. More than that. I know it was the first album. Meti me atonyum bi a kire na hu say bi a me na me to ye. Yeah, back a brother bi. Your friend ya boache dankwa. Adeshi moja esongo odiaje enkwa amaye nyankwa eye na me toye na me back no satam na yenye daughters kusibe ekon Reverend kusibe ekon ya back no da. Yes, Sister Monica Netone also. Ni mo na enkwa ni nipa. Sister Monica Netone. Obwa. Yeah. Obwa. No crepa. Sanyo no. Basata no more releasing. There be some yenya daughters. Ni e kwa no ho resurrection power. Yes, kumase. Yeah, kumase. E na sanyo we so. Tete ubeye. Wow. Ye ne Daddy Sam na ye sanyo no. Said ye be ya dachi obeye teniba yeah titi ubeye yeah yeah nam no me yes ho kare na master team is stew no e be yin straight na ya start is stew no fast me fa jene no fa jene ne bra Ebusuafo afei de ye twa nkomo no so na ya hwe ye kwem ye hwe ye kwem ani ye jene ni yes ye jene ni oh nam no I say come oh said ya na minimum obi a na ye so owo pressure maame abrewa bi nse bi mo pressure o mu ni nchene yes e bi mo pressure nso o mu di nchene but misua saade ni fi na abrewa no ho se me ye me still say na na me de nchene no kakra bi say na me de egu enti bi ho a betimi aye se me nchene a me di begu mu ano no enti ne ye chene sa no ai let's say na mi wo testy tom ye bi be fra testy tom eno me fa so an kakra be kakra e dia ka say e tomatoes ai enti no panfaka kare ye fi me sa me kwa nso na me wo ho pa o na me ni e wo ho pa enti e beti bi dia tu enti me ensa me ti eja oba na onko oja na oba ntunkro say me unu ama amante no enti ma me mfa wo so nka ho say na me fa na nka ho me fatanya me fi ai say me sister panyini na na me di sponsor me di ni sa oh werade nya me enti kakra nka ho me enti kakra nka na me ni me nua panyini enya problem so be say na friend na na ama so wonim sa de me nim da oh Edna de na na ama from sister sister panyini ya wash everything ya wash bibia na do momo ne so kom wo di atum wa me sure say yekosua no sabre de aye yin tinki betimi ayi na ke ya fa macaroni no sorry wele no and then macaroni no you should taste it tom macaroni enie ye konkon adi
Tina na yebetimi de tomatoes no. To me. Ye be blend yo. Be blend. Me fancy. We na say we na once and you be na say. Be won. Timi de me tomatoes no gum. Tomatoes na soup pom. Na say. Ye nya stew no. Okay. Na nya stew. We say de yebetimi ay na say. Stew ni si so. Ti ye ntwitwa ye fish. Ntwitwa fish. Ye beche. Ye beche. Ye de nchine kakra. Salt kakra be fa ho. De dawadawa ni ba be gum sesia. Wow. Yeah. Kwano fa ye oil ni good way ni. De beche. Because ado mete no wa. Ado. Ti ye beche ye fish. Yem fani na fish na nya ye kama. Yeah. Ti afina me de me dawadawa no. Dawadawa no so ebe costume. Sadie we nana ye aduro kese. Sadie we ga. Aduro pa. Dawadawa no. Oh. Ai ahode wo pa. Ye very good. Ti me de me fie de. Omo nim me no nim se dawadawa empa me fie. Empa wo fie. Enti ne ye de fish na egum. De fish na egum. Wa sa me so me hwe mo no. Okay. It's now no yede ensesawa no e ba begum say ensesawa no e den kakra ensesawa no e costume no wow kamo no so de mayi hu afa ya nti me de me nam no egum enam meat no say wo de open say ya me boa na apart from that na yi kakra to hwai me no bi to nten yo sa me ense bi sa me say hi what they are here half. We are about to money. Na be gum. Wow. Osiano ye be easy bi. Ye Sunday aye salad no. Ye be avocado salad. I say ye Mexico osiano ni. Oh, and the kwenkwen de wo ni bo. Say wo kon do ankasa. Enti time na tuna no so be ko. Tuna no say me yi better stew ni bi esi ho. Enti na me yi nam no. E gum na just centimeter TV na me de ye fene say na gum na ze kwenkwen stew no dru ba bia ti bi si ho ti a wo se to kwenkwen bia ye ma o stew ni mu na abenya wole no ne meat ne ye fene say wo kase no mata say e kama ya fish ni so ye okay fish ni so ye kama pa busu afo ye kama ya me keche ha no aye hwam I used to see the mamma back when I sit down, Bena Mifa, my rad. Nana, enter 30 years and you're nobody stole. Why, my final one patch over. To say, dear, well, a little bit good stew name. Well, the boom pa, let's just say, enter next stew, no. Are you ready? And when okay, and when we like a crab nowadays. Wow. I was a voice. Quenque no say, to say that we are jollof now, name dawa, momone, and near a man swano. Yes, and tuna, and tuna no. Not as I know quenque, we are no master who say we are thinking. Yes, and I mean, Nana, be pan. Yeah, baby, you nam no stew kakra no de egu ho na chese wie ya na say me tuna no egu na say e mo no near fish no you okay ho de fish no okay ma check ne pa na tai nyom to no ye bi me ko ba bia I say business kakra business me shop me to kitchen ho ne ma nom ne ice chest mo e wo fadama Madam, new Nyamiche Junction, Hono, but my closing the kakra because now me person me shift ko be before 4 big kakra. So now I say fish now you ready. Fish now you come antino. You be to me ayi. You to me but you won't see a tissue no kakra me emfa. Wow. Let's just say you will be wa head etimi ama oil ni nyina every mo. Okay. So na ka two binti e betimi be egu na jiwe okay na see her say na eh de wo e jano wo nti ya betis stew ni bi I was afọ me yiyi muimu na me do for so tin stew no ayi nam ni nyina efri mu
Oyi nam ni nyina afim. Ansana. Ye de tuna abagum. Abegum kama. Okay. Yayi nam na stew ni. Any wele ni nyina. Ye ni nyina na kese ye ni nso so wo fish no so. Wait me kwa dia ba. Yen famra. Nti amo no so komu. Yes. Então passa barragem né? Na só nisso na. Enti na me kitchen high sham. High de. Okay. Enti amo no so komu. Me fancy o kakra mbra. Ye fancy o mbra, nya kakra, ye be nya nsu ankasa. Chinkafa. Yedi yensuo no egum. Na brown rice na wo kire me mu say ebi eden. And ebi nso emre. Enti no like the eden no di no kure ni say we say first no. Wo twa ni wo ayini mu aye ayi ma na say wo ye ni na na eye emre. Enti en de wo nya problem but say wo penentem na we use dia. E wo say wo nya de emre no ebi de free esire masro and no for he yenchi ye de bi kakra be kam na de nchine ne ye ni pi ye de eye we no kakra no yenyi fish ansa na ahye okay me so me pese ye fish no be she because aya akono pa aya akono nti abusafo se de kan no ye fish no nti ye bechi kosua na so ho Mami eni a. Ena ntu anchu. Yeah. It is the same. Ya kata so pe na pe ya buy salad. Ya be ye avocado salad. Yes. Avocado salad. Aye. Amani hurahura ya pe. Aye. Pe salad eni ba be ye. We ya betiti na ebetwi. Ya betiti. Just a freestyle. Na daben ye wo. Me patcho me ye March born. Aye. And na day 19th March. Me ye Ajwa. Oh, okay. 19th March. Aye. Ajwa Cynthia. Ajwa Ampiadu. Hey, and ye do Ampiadu. Ejare ni me papa di. Oh, okay. Am papa ni ye pena sempa. Ti ne ma ni nyina decide say ni di no. Obia be fe no. Enti yesire ye kunumu no kure ni yesire wo. Na omo mai kwanti betimi dia kan nti mu hwe mayi mi bibie mu aye ejare apiedu kuni apiedu Mr. Kofi apiedu me ware na nche bia be 21 years mu ana me 21 years eni ye oduko enu bia eso nyame du betwa nyame bi owo nyame odi ne di kan kwa dia oni hwamo na yemra nwom to no subio nti say daughters mo albums sing me patcho ye wo 12 albums they say new one no say Abba Father Abba Fantini bidi na mo de yana say so we can Romans chapter 8 verse 15 na Bible say na wa mayen ehuhoho okay si edi besuru nemom wa mayen abaye hohom si edi betie mu akase Aba eja na ebra nyame de saasem we say maye no na eye bra mu odin maye paaye unse edna ne Monica Cynthia ye fi maame baako papa baako na ye lose both parents me papa na di kan wuye okay anche me fan say roughly be 7 years na me maame nso wuye okay na sister Monica maame ne papa wo ho nti na ye hu wo mo a na yakoma atoyem because anya bia ni se omo nso bo ho na ye lose sister Monica maame ne papa within 6 months within 6 months and almost so free mo enti na hwe na maji are chechire no so chese edru ba bia na enukure ne na emu eden edru ba bia na emu odin pa but nyame enam saa asem we say su quotation so say yenyi saa ehu no
ewe ye mu no my abre bia ye dwen say ye ni obi a nemu wa maye abaye honhom ye de betie mu aka se aba eja wose me wo ho ma mo se eja me wo ho ma mo se ena enti no e ma yakoma to ye yem enti sa nyi we say so obi o wa ye ni bia ne ye sheda dedicate ma ye ho isan se na enyame sheda de e ma ye se ye de ebe tu ye ho efo ne de achichi ye ho ne se obi beka enti se first na beka se call Big Ben ubenya bi ato enyum we say wo any friend iTunes so wo iTunes so Amazon baby a ye ton enyum bia eye internet so na me fan se daughters nso so ba baby a what say daughters nka ye wo baby a na ho nso so ye di bi ba ho no mo a but his majesty ho nso so kwa obenya bi his majesty ewo kantamanto nti se ye hwe mo no nti se ye hwe oh wow mo no nti spaghetti no sabe be hia no ana spaghetti no tasty tom pasta we in it here simple straight up yeah let us say ye bebubu no kakra bebubu ne kakra nyeni nyina na be ko nyeni nyina da bi oh ya mu be ye de Nti sabre no spaghetti tasty tom pasta ene ye de gum no nsuo na ayese de etwe no na de gum na fe waka na fra na heat no yes we pa na e de ne be ko no eduane de maybe I will be say when you be brepa Holland for because say leke yes anche kra na for na kata so kama de be o de be di kan de no kakra egum say so we mix it salad mix tin patcho nti wo peke bia kakra say de be ya obi one side na the tomato so kakra okay and then avocado avocado away no oba na chese cucumber so kakra no so kakra na avocado no ane pe don't be confused oh ya dia ni ya kama aya kama ye wi aye kosua no so ba hobi kosua no so eba nti baby adu de betumi atwa ye ho aba nti ye twa ho sesi aba e beba na ye diane no aye ready wo mabusia mu no obia pa de pa bebre I'm home me dear adepa bia ye ma mabusia no me pe no bebre enu ti e ba na aduane no ade a me use so tasty tom and rich tomato mix enya aduane no de keke o enyane no bi ti say vitamins and fiber a yema nipadua no wo mu wenyi na chi die bio na me hwehwe more jollof Emra so say we super use and rich tasty tom tomato mix of vitamins and fiber wo mu tasty tom emediane yede eyema wo so. We are a people of choice and preference. Our choices determines the quality of our lives. Our preferences depends on vast reasons. Hisense has all the reasons. Hisense inverter fridge is very elegant. Efficient cooling system that keep your food fresher. Hisense means quality, long-lasting quality. Hisense AC is energy efficient, it's super chill, and it does not make noise. Watch all your seasonal football matches on Hisense TV. Only Hisense gives you 5 years warranty. Hisense everyday prices for everyday people. Hisense, life reimagined. 351 251.
sardine, peche, like that. McBrown's kitchen. Oh, abusiafo. Ediane pede. Me di aseda ma wa wo hwe me no. Nam di aseda PSA ama high sense. Tasty Tom. Awake mineral water. Delay mackerel and sardine. Na mata de free chic collection home. Me make up Aligina. La Palm Royal Beach Hotel and a nyonyo. Na munim bibi said the munim le do sabre ya. I have to let my guests know say enye show bi akeke no ba so we McBrown's kitchen. And sister Cynthia. Hello. Machiriba. Me nu aketwa. Big sister. Ma me ben me wate. Hey. Na de oya hwehwema de no won pepa ne sakwa. Wow. Sa wo ko school kakra. Ay, kakra. Great Gadaku. Ay, great. What is this? Hey, wow. Just a menya me cook and kasa. Just say. When we are no so. This is for you. Just for me? Yes. Oh. What is thank this? You. Oh, I'm calling electric ceramic steam iron. Hey, what to bluff? Secretary, high sense wow. Iron ye ane gas cooker ye mame. Wow. Na efa coffee no mu hu sa wo ba McBrown's kitchen. Na ebi wo high sense intino. Sa wo pa bi ato a. Yeah. Boru high sense showroom bia wo benya bi dodo. Ebo no so da form high sense. Mame. Amofra ne wo fie me wa. Wo fie. Drink here royal drinks. Wow. Ensuo na wa se ne awake purified. Awake purified. Wow. Ni nyina Africa sapreko. Kasapreko semenfa na wase. Se wo ba McBrown's kitchen. Na mi wie pa mi wie ye. Hey. Weye. What is this? Tasty Tom. Tasty Tom. Nene dia do ti no dia bonyo mi. Tasty Tom semenfa na wase. And spaghetti. Tasty Tom pasta shishem. Semenfa ni nyina ma. See that almost. Me pa cho unim. Sagalwe. Ona na ni wastomo. Ba ne dia ne dia head. Oh yeah, come. Delay mackerel and sardine. And sardine. Yeah, da wase. Matse. So ba McBrown's kitchen. Matse. Nyame shram. Amen. High sense for delay mackerel. Kasapa. Just say Casapreco. Yeah. Royal drinks. And awake. Yeah. Eradin shra so say wo ba ye. Yeah, the awake you be didi. Yeah, the be boss. Intino. Me ma ba ko. Na me soma fa ba ko. Na busuafo. Kwen wase ni kwen. Ena me ba be ni kwen. Na me. Me no to nkwanta he ya bai. Edra diane so say na nipa is selfish kakra. Nipa diane ye diane so ba bia ugina mentimi to bi ma. Enu ntinu me dia seda be ma me nuan. Na ya kan ano ahwe. Na ne de obebo mpa ya ma. Mate. Obebo ne kakra. Ebi mutim de agrada nyina bo me so. Yo, ye be kono kakra. Erade da wase papa wo de odi ama ye tie aduane ho Yesu din mu. Amen. We dey say ya na me peno. So agrada ni Lydia Forsen kafra me kan hwe yo. Abusu abo ye bedi ye kwenkwen. Anya me nche ho kra. Kwenkwen ni nie. Yesu ni nie. Yes, salad in here, and now your fish in the city. Just say, wow. I'm surfing myself. Wow. When you be ukena, one see what down. Original Kena, and you be kobi on and when you be ukena, one see what down. When you be ukena, I'm to go. The more I go, dear. Aye. Me there, Ghana for Indian, me did. Me did pa mama told ya. Aye. Kakra. Aye. Na me so me. Stew no menam wom. Aye. Ntimi yima menam. Bibia wom. Menam wom. Say the on say stew ne ya anwani mu kese. Yeah. Anwani mu kese. Say ya catch am say ya no be say sinche. Kwenkwen we dey special one. Special one. It's leke. Leke.
beans ni sinchen into no Martin direct. No why any direct. Direct. Transit ni delivery. Hey, wow. Now for me so me me fish. Yes. Any me kusia. Na hanu na se wo yo bi a wo pe gari a na de gari no kakra pete so. Na se aye kama. Na dia ni di ohia photo na nso. Ya me twa send mo. Yeah. I was afọ. Ya ne je sa me ko me sa me hro ne sa. Na ye di kwenkwen sa sa na wo mia no. Na fra. Yeah. You do something na me wo di dio. Amina dan. Mama me da se so ba ya wat. On say wonim aduane we di pa. Yoku no. Bugum. Awurade a. Odi gum. Ama jene no so abem na dedem. Yeah. Say ya na dia ware 21 years. 21 years. Hey. 21 good years. But I may work no shout out to be. Adumunenti. Yamiada Roma. Mr. Kofi Ampiadu. Hey, me ka fe nkwa nam timi am 6 months and I Ampiadu no. Mrs. Ampiadu. Mrs. Ampiadu Cynthia. Cynthia Jare Ampiadu. 20 na mpacho 21 years aware. Yeah. Once I come musicians there. Asofo nkwa na mo wa, ukun ye sofo na. Me kunu nye sofo. Nti adwuma a wo ye na sin so odi sofo. Because any jinya me ho pa, we are crowd so pa. Onye so a businessman. Oh, okay. Cause on like musicians they want say ehu ya the dodo na aware sofo. Na 21 years. Minim say ma wo. Me sheda na enu aduane ya nyame adom. Any personal nkomo. Nyame adom mafo. Ema mi nu mema mi nu. Ntutu okra mafo. E pa chawa. In this body. Ai. Onwa fe pa. Adom bi keke. E na asome so. Ame ahira. Daughters of Glorious Jesus. Yeah. And then I cram pa for almost 30 years me and mommy and son. Then finally I daughters. Me da se nana. E me say eye nyame hu suro. Nyame mu suro ene ahweye. De di kan nyame adom bi na ekura yen. But se o yi nyame adom ne ba o se nyame som ni ade na ye practical wo na we so practice. Because nyankopon fi suro me kan say hey matro we wo Bible mo. Nti no me for so say di so. Dia kan nyina no e wo say wo practice as an individual. Enu nti no nyame suro ene ahweye. Enu na aboa ya ma daughters. Yetumi ache ewo like say ya kan bom as a mabawa. Oh, yanko say ya kase ntokwa ya na ese pupopupa misunderstanding timiba. Misunderstanding etimiba. Ebia yebeko program. Eno pa na etade sa na ma na ba kwa elite. Eno ka ho. Anase bi atade a ya ka se ebe hye no. Obi anim se bia o ebe hye atade we. Ebi esi ubehu na ebedu ho no na baako mienu de ayade ko na baako de different je say wanti ni yi anase you know etimi de one or two but yenya ka na yi na eno ano no that's it. Bi ani ho bio. Aba so okofie kwasan ho ba na asem. Oh there be ye fa ne sa because time no ntimi but intense. Okay. Once in a while be na bi ana pressure wakodi ba bi ana you know nti na wa anya wanya information ne ntama na bibisa. Apart from that today nyame adom na on say yeti ho ase say me na miswa ewo me nyina me na miswa but my sisters mo no omo e de ani die ma me as a leader me na me ye younger ewo mo but omo de ani die ma me and me so me respect wo mo pa individual giftings no because say ye tonyum na say my sister Monica with the auto heavy auto ni jire a just say enye easy a blend it and sister Edna so no so then a high tenor e remu a just say a blend it enti no me so me the respect mom say no enye me nko am so me voice na eye we eye nyina na ye de ye kabo ma e ma eye daughters na munyum ha na tro ye nyum ye papa no
Archbishop. Ono na ochire ye kwan because na achede ye no yesusu na wo ho but na we didn't know how to go about it. But by the grace of God, the Archbishop Akwesi Asabedi akon oboa ye pa. So tiase. Oh what tiase pa. Nyame adom nti one na yewe ne mma omo tiase e wa ahomodin mo ne nkwa mo pa. Which is say Nyankopon say won koso amo ne ho ban. One day the leader of the Resurrection Power and Living Bread Ministries International. Yeah. So I had no Kumasi. Yeah. Santasi. Yeah. Wow. Na sakura se dey nkomode bebe wi. Bibi da mo ni mu amoya na daughters. Nyankopon ya adomo a. Let me say next year. Daughters of Royal Jesus. Ye kan ye ho bomu asimabaawa miensa. Aye papa no di din ma next year 30 years. Okay. 30 good years. Na 30 years. Wow. Ye de niema bebre esi ani so. Aye sere ade senya me enye yadom. Ebra ye start si ye twa nwom no. Se ye lunch bia ye yisika ni bi. E de koboa society. We give back to the society. Ye call hospitals, ye call schools. You call Northern Region, you call S2S. Now just recently, Uko Cardio, Kolebu Edi Oho. Now just recently, you launch Abba Father na ye koye donation, big one. Ewo 37 military hospital. Meteya. Arche say, Nyamia Roma, you call Nkrumah ward, children's ward. Meteya. Nyamia Drum, you koye massive renovation ewo. You launch ye ni piece. You could cruise Kenya. And I decoye almost 70,000 Ghana cedis. Now, fashion or tema. On also boy, Emma, you know, I near Macacra, a bedsheet, and near Macacrama, ye de Coma homo. He be a better Wakuma Subia, ye de 2 Ghana food in name. Say, what's he and cancer daughters, ye bow, which and I say, what's he and cancer, and so ye cassa. Ye de number betuja. So, more be out, or the one years of the Cobwa society. Ye ever ready. You say, Yame. Obishra sanse uja ema ye ne nso ye de koya wanya merade na wonya it's a number be de yenya number no metimi di ama hey put it on the number board no daughters number no so we here for program we here for bibia donation because your daughters foundation no 0541 800 777 0541 800 777 fit mama but that was asida nyame dia say wabeti McBrown's kitchen wabeti menim wabeti me show ye nim amen na nyame hiraw amen adofo a mo hwe me e ha na mrebe ma ekwan ne de dwumedi na bawi ne de bawi ye wu say me home so mame pa so ka me ne otibo man ka be ham nana ha na mrebe ma me kwan na me de McBrown's kitchen na bawi me de asida ma me sister panyini say wa be grace show ya mama na me da high sense ase high sense say TV na ohia say condition say fridge say cooker say iron say rice cooker home theater de ope bia bora high sense showroom mama na kwade de ne atete so say hu me de asida kase so ma tasty ton the only tomato mix of vitamins and fiber wo mu a wo de aduane a de na ahoden a makan ye beboa onipadua nti no mesre se obedi ama me wo dwa so ba bia saa na awake nsuo ba ko a wo nom se de me sister kan so mko Kalebu cardio center yi omudin wo hoyi awake so ya register ho wo ho pa eboa da ne da nyina se Kalebu betum pontitu cardio center nti na awake na me nhira mo pa royal drinks na me nhira mo ene ma no ye no ana mu nom low sugar less calories royal drinks flavors be brain wo ho aboafo akese ne me main sponsors do mo ase na me nuamu aja mbo mi chidom kakra eboa me nso no nyonyo na me hira waduane pa wo de kumi crew tese wo mu hu sa wo waduane na ba no na de sa me so me de ehu atome na obi ani ache sa na Alegina makeover sa nyonyo o ye wedding na wo hwe nyonyo no ye wedding nuane a no afra Alegina no abeye o makeup omunyina abomidin no munte soma ohu eno wie sa no a na wo pese obi pamatade mawa no wahwehwe chic na chic so adwu wedding gown no wote ase
and now dinner gown on one. Na mo wie ni nyina saa no na no kunu no mo pe ba bia agege mo ho saa no a ye La Palm Royal Beach Hotel na so mo bedi honeymoon e wo ho on se mi kra package ni nyina saa na de na kwakoy na se ne so went me and share McBrown's Kitchen from beginning na e wo YouTube McBrown's Kitchen chinka fai e wo ho direct me no ka se ye wie ya ho me da mo ase onyame nhira mo se omamu abrebia kai mu na mutimi hwa McBrown's ke muni ho a mini show and as baby say mudi show na kwa akodru no aseda nko a na mesre awurade me da mo ase na masre nkwantenten amamo na me da me crew ase M clan nyame kai ho no mai na otwe se na ye be share bio o McBrown's Kitchen McBrown's Kitchen Agani Pedo McBrown's Kitchen McBrown's Kitchen Agani Pedo McBrown's Kitchen Yet to Kano Get it bow So when you know No am I in here Yet to Kano Get it bow So when you yeah, my share McBrown's Kitchen Agani Pedo McBrown's Kitchen